Tapos nga sambiweng para kanyayo amin agpalakpak kay man. Yang agpalakpak agbusale. Agbusale Sige. ako. Agrayuma. Aray ko. Agrayuma ni Romeo. Nu puraw ibukal pinataro. No makalasang ibukal red egyatong. No mangisi ibukal ate nagganding. No nasileng jay bukel ukel ni Rodel. No natangkin jay bukel ay nyug dayta. Alright. No nasilap jay bukel kamatis dayta. No nakulog jay bukel ipong dayta. No nakuti jay bukel bulkinel. Alright. No agdandanong jay bukel letek ni Romeo. Awan litig ka, rayuma lang tanda. No agtututut jay bukel usali ni Mani. No basbasit jay maysa amitaw dayta. Ala kayo. No dakdakil jay maysa bungaw udayta. Alright. Ano ni Fernando? Tirigat na nagbirok damdaman di sweldo natin ni Mother. No puraw jay bukel. Thank you ate. No nalabaga jay bukel bugbugay No nangisit jay bukel sakit kaldi. No nasileng jay bukel ukel ni angkel. No natangkin jay bukel ay nyug dayta. No nasilap jay bukel kamatis dayta. No nakulog jay bukel ipong dayta. Ano nga balog? No nakuti jay bukel bilbil na dayta. May sapa po. Madandana dana taawan pa'y tireglam masigugak sa ngem awam met asawa balo ay napili ak ngami. Balo Idiyak ka na. kabanwaga tay paralyzed met ngami. Di inak sinarsarak Romeo Pilay. At dapay Ngan-nganin na lang natin. lakay nga nagkonsunada kaniya. Ngem nala dawen nga ingkam nagsara. Ragragsak na paiketing idinta na asawa na. Agpabasul pa'y ngaro tana imas met kaya. Napapausa na kun nga at dapay bina
nagpaarami dagpaye iti krim nga nara gimatang agpaiketi iti munmunye kang adadagom na at isumit kita di inakliwliwa. Alright, ngem anya paitan di mama ay na bakitan at meten na bakitan nga bakla kakaasi akmit karet man bigat malen ken agsapa uray nu kumatay matukul tay arado na alabira. Istorya, tupo-tupo ay hatid sa inyo. Anamit ni Manaw. Napapausan akong nga adda baby na nagpaaramid akong itikrip nga nara gimatang akpaiketi iti munmunyeka ngem isumit kita di inakliwliwa ngem ania paikan di mama ay na bakitan at meten na bakitan nga bakla nasakit dahil kay bagpagama karek man bigat malen ken agsapa uray nu kumatay matukul tay arado na. Alright, may sang rabi itate nga gabi nga nakabalyo nga may sang alasang may sang alasang nga nalapsan pudno nga nataray pudno nga nataray sa agburang itpay aglalalo nuyat-yadam kumawiwit pa ay napare nagpintasin apamagi tuy barasa awang seksi nang nangruna nunakabikini. Alright, gaganda nila. Okay, jaman kami apo. At ganyan nagpalakpak, yang nagpalakpak agbusali. Ayan, thank you. Ti sumarunong nga kanta ka no apo kita. Ano po? Ha? Agnanayon. Yan, agnanayon nga ay ayateng ka. Dita den Then sumarunong ket deta den nam.